lengan mau kan jaminan kita pakai satu sih lengan bisa berlok satu saya bersihlah Puspa kenapa mau Susmita kalian mau sudah saya kan sini berhubungan segi segi merasa yang berdoa nurun di sini. Presiden member sing nice to meet you in the bar sudah ni kok sama oh ni kah kali kamu sama ada bukan ayah Segi orang mesti aku mau pergi mau nak aku nak Tuhan waktu dah aina welcome nazari terang nazari kayak aku nazari bawa aku nazari di kolej segi principal dasar zawi kisah zawi district nodal officer district mental health program Dr. Rasmar Dewa Krisna Lena kolej segi IPS segi coordinator usaha untuk jangan halu kita terang untuk ini benar-benar dan juga kayak usaha satu sing ketemu aku aina nolongna kayak itu cari benar-benar terang cari mesti pakai bahwa program ini di resource person pikir besi kayak kemudian bahwa mesti kita ter Rasmar Dewa Krisna ini tanpa tu kedua program mesti mental health awareness program mental health mengambil satu yang pun tahu siapa mana program ini usia bertambah mental health mental illness sih dari domi yang orang ini dua nama apa ini mental problem ini ada mengakhiri magi hak tu iwan itu ni hari per hak tu kahena danger level yang kita berbeza di mana tak boleh lagi aku suicidal waktu mana lagi aku nak menyanyi
suicide ali sidi maram mata karna hudi manga marichum na tapi gani aku uripa mapan tu uripa behavior aku uli bani sasa sasa apa aku menurut terbosan bahwa wakalon mayam lagi konflik mayam kita tu madu konflik sih kok control aku nggak terkan tadi aku ini suicide wakal lagi sebetulnya waktu kita dia itu negatif Kaiba kot waktu kelari kalau kita orang kalau itu yang itu lebih matang dah awareness bila kita nak nasi program sendiri yang kan apa yang nomor dua yang nomor yang useful apa ada yang itu kita programnya dengan satu sih guna tahu sih resource pasal lebih dapat lagi guna kami yang mau sih tapi nasagi mengai double itu su kait tak mengai double ini kait tapi hadu kita beli atau hadu kita begini mental fitness aku Nakoy aning apa kaya ko sa lahat may ba adu depressed ako sa paputo ni ba adu pungo pa ng dala sa mga bibili ng bibili conscious level na puro pang ng bibili conscious level na kung ano yung yan to ko adu thok na ba explore line is lagi kana butulo si hamo da kay guru na ang sandali Dr. Rajkumar Diwakar Salam Deno District Mental Health Program Jimmy yang hubungan koordinasi. Good morning each and everyone, our respected teachers and my students. So you see here mental health as a positive next generation. Kita kita generation mata alpha beta zeta generation tuan after 2000 generation yes, omega ni udah lah. Tapi betul ni development ke betul ni wasan je tuan masuk exposure. Apa ni maga exposure tuan wasan tuan ni sekali ni mas mana isan besar masih sempurna besar mulai yung dah lepas problem karena tu sekarang nanti besar sekolah tinggal besar karena nanti depression mental health depression mental health kita संस्कार लगाना मतलब फोटो को हम ज़्यादा बार डिप्रेशन ना ज़्यादा फोटो को हम ज़्यादा ये इसमें था ना वहाँ फोटो को हम ज़्यादा इमानत लेकिन फिर ज़्यादा लेकिन कोई मसले तो मदद इमानत भी ना लड़ाई इसमें ही देखा है आई डिफरेंस होता हो रहा है आपने कितना पैसा पाया ना तो उन्होंने मखन मैं आप एक फोटो को हम ज़्यादा अतो मैं आज में तासल पंगला का इस प्रेशर से नमस्ते नहीं प्रेशर से आपने आगे से फोटो को हम ज़्यादा देखिए इस mental health disorder okay isnada sa namatay may amargatong mga magdabami avoidance to ba yung dala sa yung alam mo so waris na mo daga tuan mga konsentrasyon sa nakda ini yang magpulap pa sa mga magdabami sa depression na amin na yung mental health pagami ilas ang anda under subject to mental as in the field as ang nahili napadali na Tapi dari haitan kalau lupa kita pun lupa masa waktu terpulang kawari pun dah dipi amma kamu sekarang kami ada sih yang sebenarnya dipi dah sudah tak dia ini saja sebenarnya sih semana mental dia jangan depression lah pasal depression je kayak boleh kamera aja kolesterol dikait depression na kita noi na masih dulu depression na sudah belum baik ke depression na sih kita langsung boleh tu masa mana lain mereka tinggal beliau delusion है पर मतलब hallucination है पर कहने वाली काम है delusion hallucination illusion क्या मतलब कि मैं बोल रहा हूँ positive mana yang boleh sakit mana benda delusion का hallucination का hallucination है ना कोई वक्त तक
pada kenapa kena sudah aman kan sebenarnya sangat kenapa mami kumbamu udah good thing mereka tuh waktu kan saat ada hallucination waktu saat illusion je na false perception of mind ko yung illusion na sinabi kung bakit illusion ka hallucination ka illusion ka sila mental kita menjadi berbeda सब बता पिकारा का कंट्रोल है jadi छात्र तो कहीं ना कहीं तो जैसे एंजाइटी तो ना बना तो एंजाइटी में खाता रहा है तो मतलब पेखा रिजल्ट आउट और ना एंजाइटी डिसऑर्डर को बड़ी क्लियर है मैंने एंजाइटी का सब मेंटल हेल्थ कंडीशन तो ऐसे एंजाइटी ना तो वही है anxiety exam था हम दादा पाखत पखो मजे नहीं रहे तो बोलने बाइक का है बाइक या नहीं तो बे तो anxiety disorder इतना लाभ है पाखत पखो को तो बोलने मजे कमाई तो नहीं है लाइक का बता तरह का पैसा था दे मुझे बाइक तो नहीं है mama người làm từ direction tôi là gì chứ ám một phần là cái sinh thành là này các bạn và ám một phần cái direction tôi là gì Lalu memang tu orang dari nasab sagi, dari nanti masalah tambahan mana yang tu nak kita tu, dari later behavior, over behavior, sudah kamu tu, masalah tambah, nak mobile iPhone apa lagi, kalau lagi nanti ini sangat terus sih mula bikin wife nanti Nang massage ni apa massage? Massage masa pasal tu orang kau ni orang kita pergi rumah kita. Tapi massage ni nak beda sama tempat ni pak. Itu pergi ke tempat. Yang tay ko. Aduh mayam tu loy na. Orang thom do. Ini yang tiada nak air ni. Betul sekarang lagi kita. Guna kasih kita ni. Ini dia. Loy kita tu kita kau ni. Kau yang massage nak ni. Loy kita tu kita nak kau ni mai tu mai kau ni. Nanti kau itu free analysis ni. Free analysis free assessment na tahu tak? Free woi na. Loy kita tu kita ni nak ni. Aduh loy kita pun itu. Nanti kau dah loy. Loy na tak kerana lain expert kita free woi kita mah. Loy na satu level problem kau hai pun loy. Hai yes. Masih kita akan sudah di kontak dengan kita boleh. Kita hai dia kita ni 8% level tu beri banyak hai. Wah, 8% level tu banyak hai hai. Mental ni aku sih banyak mana yang apa kayak tu salah lagi. Aduh, mana dok konflik ni. Aduh ni, ayam jangan ni pun reaction analysis. Dan aduh orang kita ada lain orang kita tu ni. Aduh kita hai tu punya ni, hai tu punya orang ni. Hai tu punya orang lain.
Ate ayo ayo ko su. Ayo ko yang sih kok. Dr. lain kita ngausi juga kan ada ngausi Pak. Almost me and me the 100% of 20 to 25% is Hana almost 25% na one organization na tuwin na po. Ako is Hana Kujadawane ba? Isa ita tadi wakan tadi pare ako Kujadawane ba? Atong case study ko 25% almost atong na may kana ko Kujadawane. Sa maya ko kamanoy na nanay sa anxiety, depression, adagi substance abuse kumba ako nisasa ako nisara ka sa ako churuk thappo ko to be ko ka like ka pasa ko kaya mas substance dependency na ule dependence ay just tarakani ba anxiety anxiety ito ipakat pa ito nito depression na kaway no ay ba mood swing makan wala adagi substance abuse na asli na simple normal na ba di makata ba ko ni kim khang da ba ko ni masaka khang da ba ko ba sa ka di ayaw wala to di mental health to di khas dal tha ko da du yo ni atu yo ni kana da ju ana ko bogi na ti ko simple sa ko ko chile ba mainly depression anxiety are substance abuse si ko kita ka ko discuss to ba ko na sa tra gi ko chile sa ai para segi hen da to ba sa di ko na kaya ko di yo bogi la ko ba di da ka ta di si ko si ta han ta si ba anxiety din le रहे depression है फिर लुपा तनी depression ले क्या दे ले करते हैं आदो depression ले पूरे लुपा तनी तो के लिए कोई नहीं हुआ है ने तो एक हवाई माइंड ले काय नहीं हवाई माइंड ले का पूरी तो ठीक है ना बोले का सब पता नहीं ये मुझे मगर atau apa di gitu tadi gitu hवाई माइंड ले के teman-teman suka fobia atau tuh ngai deh belajar bahkan tadi phong bro kayak gini bahkan dia thabo krom dai na krom dai da bahkan na le stage right hand ni na gira ni me ama thopada thabo krom dai da bahkan dai ni me ama thopada pare ni da ya psychosis depression ni le substance abuse के लिए नुपा नहा नुपी हजिका के दी करी है निकवाजा बजुया है चुप थक बजुया है लोया है न्यू थक बजुया है तो dependence ना कम्प्ले substance abuse ना कोई माने anxiety depression ना कोई फुंगो पंगम दम तम दबा इसा कोई सिन नुंगाई ते depression ना जब फुंगो पंगम मक्तबा अते anxiety पाखत पसी control ना मक्तर कान दबा मिया तो पद है दुपंग ना मक्तबा काना धारी माय पा तक खाना कोई culture से तो माले western का कोई Indian culture है western culture दरी अकोई family मामा पापा से मसा का यूपी ना बजाय को friend के तरह लोग ने पी इंगाई दना care लोग ने up to 5 years से care लोग ने 5 to 12 बाउस ना को friend के तरह लोग ने up to 12 दना अब teenage ना को responsibility की tuan bas tiasi akhoi ge hek la ko ga e ko pa de sei ra ga oi a oi la san bai te to e ba akhoi culture sina western ge te angang sahi manga se ba te pra lu to ga ni ba ai de he pi ga ni loi lu to ga ni aran ba phanam la la su ko soi ba ko pa su ta hai be adum to la la su ke do nang aran lu ge ma la la su ko nang la li to na kai ma le soi ba khang ka ni na sem ko e ba sahi manga se ba ade ge manga de trai thui ba ko mama na ba ge ta doi na ni ko aduna mama na bita goina mina process tu le photo pa ngam me ate makha ta 12 to 18 to 19 teenage se age level 19 lo se teen na 1 11 to 12 teenage se khamna ta 13 to 19 na teen na loina 13 da gi lo hawina teen lo je 12 teen na loina 13 then 19 ho to teenage se 13 to 19 na siba to responsibility ki other than that division ramani next school wherapga ada college ne nasa ja thamu tora ma pana bi tan boga ne nasa sa in name the legend so ne yum ta boga lai na responsibility bi ama de rakhoi ka jagi de adom sanno be ta tangang lo ni sawra kan na mama pa da dum depend tong la na khoi sawra so dom
11 12 thabak to ra ta mama pa da we depend go ba de khoi adani am khene ba adana kha anxiety depression ke karna ma dam da parents da fully exposed to hai ba ngam dam ne ba khoi ga mosan dar ne ba adana wa de gi imana bi akhoi masen pulle ha wa ne pulla zo yum da ngai ta be ikai je akhoi di hai to ma share so tam na ikai na de ko to na ha ma sin ga ni ngai depression na ba di lai na ma ne pi gi zo ha anxiety bi be sama na be na pa ha pa ba din to depression na ba le go share to ma ba ni thawai mai ta le jam share to ma le close ho na share to di depression na ho example kasi man eh sama da sharing is caring hai ne ba sharing is caring ko ko men da kira man le ka share to ge na sa da e bo chu to kani suicidal tendency je kam kan da lai di hamra mi suicide to was kamai to dari kai ke mai to da to we me thinga ba no da mi suicide to wa mi thinga ba me le ka da thinga tre no da suicide to ba thinga ba asia ku wa sara sire to wa amo thinga tri ba ai no di kan de thinga lai dai ba suicide to wa mi se aham ba taw society o me hing bu hing gade kom again my relapse of the hanjan janam society o gani ba mai wa khan ba society o je or pa isam sam ba sun khalo ne pain da ba lai ba ai ning ba ngam da ba pain ning da ba me am na sum khunjala ga express or ta dai khul da khai tu pa ngam ta ba dei ko andra sum depression ke aham ba depression anxiety da to depression da ke khunjala le dik pe lakda am na expose or buzung ngam dam dagi wakhat was phai ja bai chak khibla gi phai na chak ka da society rom dom chak khiba society di once up to to ra ba hing ga zu ka dom hanjan jan ba do relax that hanjan jan no ado society to wa mi si ko society tendency le ga later mi si ma pa di ek sat pa na ni ba normal lo na ko wari sana ju to ni akhoi na ma na bi smile kulmin na le le ko ka close ho jo ba noi ni sai na ni ni na re ne ali ha kana na suicidal tendency le ha ni ngore ma pan le khon moi ba to bari su tha da ka da khoi direction na ko counseling um ba sat 1 to 1 peer counseling ta um dam le moi ma sen kula laga 1 to 1 pa ni ta ka to an un do thola kan akhoi ni mayam ga noi marak ta to ana kham mi ga le ro mayam pun ba to ha pul ya da ni marak ta te yau diam tungan pun yau dia pun dah. Tuan sampai ni pun mana tungan ang taba. Tuan ang tayo na sungai tu begitu lagi tu tu hari ni cuma depression na ini ba. Ni memang tu sungai dia tendensi le ni kalau mereka orang orang kan nak pulla ba. Sasu sami na ni. Kalau orang pulla tu sapi na kan ijum dia orang tuan na pasti ada sih kan. Moi dia makuk sedang tungan le ba. Maningam da bagi hana pasia le khal pasia be try koram le ba. Maning mayum da semai na khayan gari pa me pai le dio. Khai ga tawro ga pa lai ga da ba. Ale matham khai le ga ma sai to ge na pasia me kan bi re ga ko. Mayum na ga anyhow tar ma pa na paisa pu ga ko pa tar so pai so le pi re so ba. Ma fasa suicidal tendency to ge ko man wa khanom sa kini ba. Ai na sai to da gi si ATM to le gi pai so phang ya. Mathang so ko ai na wa nga ma da ko. Khai bi ya yang ko sai to ATM to ato pa po si ong ko hai na phang ge ni na wa khan le ko ge once to ga ni ba. Anjan na repeated case la ka le ba. Ma po le ya da bagi sai to ko ne po le bi re si thiem ba de sai to le phang ya wa khan je ma di ko je do ma di. Once sai to ga le. Ai na sulam na pul la ga so ba. Na hara ho da na am pul la ka pa ma da pul la ga ko. So mas sai to le ni se am to to ge ne me to ma na ta mi hang gi ma adu ba mana de ba.
suicidal case almost World Health Organization na 2021 hoki case study da ko 15 to 19 years of the ko teenage da ko finally serious 70% serious teenage death da ko suicide rate ba osi ka 2021 worldwide ke 70% serious kya मैं मैंने पृथ्वी में 15 to 19 the series almost